Yes, turi kumwe n'umunyamakuru w'umustari w'umukunzi wa benshi Nyamwiza. Tuvuye mu bukwe bwa musaza we, abanyamakuru bose ba Nairobi. Bose baje. Ndagira ngo agaragaze imvamutima ze abashimira. Byandenze, byanyuze, Imana ibaho umugisha. Buri munyamakuru wese wo muri Nairobi. Udafite satani, udafite uburyarya, udafite kamera, udafite amapepe. Twari turi kumwe. Wababonye. Byanyeretse urukundo rumwe ntiwobyumva. Rugenza Gifizi, Invest Joshua Entertainment yose yari iri hariya, Sava, Madegu, Mama Murenge, bose wowe mwese Imana mujuru bahereza. Akantu kamwe namenye ngo Mibunda mwari mubana mu Mibunda burya bwose. Umusita amase kwikora. Bigeze kumuserereza mubwira ati umunsi umwe kuri live ko naza mbona umwavuga ukwiwe undavuga ukwiwe. Bijye byose mwari mubirimo mwese muri abasita turakundana. Tuduteranye n'abasita turakundana. Dore umusege gamase kwikota kabarinjiye. Nuyu. Niwe bazavuga umusege gamase kwikoti. Soko murekane na fiance yawe shayiriwe mwiharusi niwe yakuyeho ko ari umusegege w'amase kwikoti. Soko hari ukuntu bazavuga yuko abasegege w'amase kwikoti kibihekeraho hari akantu kaza gakomezaho ko kwivuga urakaza nakakandi ko kwarwankusi kamuvuga umuntu umusegege w'amase kwikoti mwungeri w'amasinzi yarwankusi yasimvye kiradera mu ikongo. Yamwe wumvise tukaza uvuga gusa ngo umusegege w'amase bumvise je numvise ongera umusubize mikoro. Yavuze ngo ni Stefania umusegege w'amase kwikoti mwungeri w'amasinzi yarwankusi yasimvye kiradera mu ikongo. Akandi wokongera usoko rekana na sokuru wanje suko bakora arakoze cyane na Nyamwiza arakoze cyane kandi ashimiye abanyamakuru bose babaye mu bukwe. Mwese Imana ibaho umugisha. Ubukwe bwagenze ariko wari ufite kandi gitangaje gasuko haba gusa baranantwerereye. Baragutwereye. Buri munyamakuru abanyano yarantwerereye n'abataje barantwereye. Niyo mpamvu wagize amayemasho menshi. Barantwereye ba Dibwa, The Beauty barantwereye. Nawe utabonye. Imana ishimwe kandi mwakoze mwagize ubukwe. Amen. Yes, umunyamakuru Rugenza numwe mu batashe ubukwe bwa musaza wa Nyamwiza. Biragaragara yuko ari ubukwe bwatashwe n'abanyamakuru benshi. Abanyamakuru benshi ko mwatashe ubukwe n'ukubera Nyamwiza cyangwa abanyamakuru twabukereye turi benshi kubera kuko twaje gushikana na mugenzi wacu umunyamakuru mugenzi wacu. Nyamwiza urabizi ko ari umunyamakuru n'ubundi mugenzi wacu. Ifoko tumwereka ko nubundi ni ya unity tumwereka ko turi hamwe nta birenze. Donc nukuba mu yandi magambo bweshe mwaje kubera Nyamwiza. Twaje kubera Nyamwiza ku ruhande rumwe kuko umunyamakuru mugenzi wacu kugira ngo tumwereke ko turi umuntu umwe, ariko kandi probably jewe na musaza wa Nyamwiza inshuti yanjye na se wa Nyamwiza ni yanko. Uyu wakoze uko naratwerereye ise ni Muyomba aranyinginga ati rwose tuzaburemu. Ni Muyomba? Ngira ngo ni Muyomba. Nari maze hafi ya prepare hafi amezi 8 ndajya mu bukwe. Nibwo bukwe butumye mva mu kazi mbuzamo. No bukwe bwitabiriwe n'abaslay queen benshi cyane. Kurabona bimeze ni benshi pe, ni benshi. Hano hari abana batoya, abasore batarashaka twega amaso yarahumye kubera kuko twarabirangije. Ariko nk'abasore batarashaka ni banyarukiri Nairobi. Hari abaslay queen benshi cyane. Ni benshi kandi beza rwose. Kandi bose turashima nako kantu vraiment. Nukuvuga ngo abana bari hano abasore ntibavuge ngo babuze. Abasore dufite ikibazo cy'abasore batazaza babeshangura abona ngo jewe ngo impamvu ngo ntarashaka ngo nabuze umugeni. Ninde wakuroza ubundi wewe uzonanirwa gutabara, unanirwa no gushaka uzofatwa kuzomeze nk'umwana wahiye mu kwaha. Imugira icyo mwitwaza hano hari abakobwa wogira ngo bariremye, abana rwose basa n'ubusa. Abasore rero nababwira iki, twebwe twashesha kangohe twarabirangije. Ariko ku basore rwose yaba ari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, Pays-Bas, Scandinave, Asia, Europe, ahandi hose tukaba dusaba rwose ko munyarukira hano i Nairobi. Niho hari abaslay queen n'abana beza rwose bagifite indangagaciro na kirazira za kinyamurenge. Mushake ubuzima ni bugufi, twororoke
titugira kwicwa na bamayi ngo niturangiza ngo tubure n'ubundi n'abandi bagira gute bazoza basimbura abandi bagenda bava n'ubundi mu mwanya wabo. Urakoze cyane Rugenza, wakoze cyane gutabuka. Urakoze cyane nawe bwana munyamakuru. Shimira abantu bose gukora subscribe kuri Birasa TV. Abantu banyarukire kuri Birasa TV, aho niyo muzoza mukurikirana amakuru ye 5 kuri 5. Nanjye ndakwishimiye bakora subscribe no kuri Rugenza TV. Urakoze cyane. Naho mukanya andi makuru. Urakoze cyane. Yes, hanyuma rero turi mu bukwe hano bwahuje abastari bose, abanyamakuru bose musanzwe mumenyereye. Ngira ngo mubibunda mubonye kuri Mike. Mibunda bimeze bite? Tumeze neza. Nawe watashe ubukwe? Natashe ubukwe. Turi kwibaza ukuntu buno bukwe bwahuje abanyamakuru bose. Ifa kumenya ko njewe channel yanje yitwa Mibunda TV1. Ukuvuga nk'umwana wese wo mu Mibunda mba ndumutumirwa mba ndumwishikira. Ninde wo mu Mibunda? Umuhungu. Kuri Nyamwiza no mu Mibunda? Yego, ahantu bita kwitara mu nkango muri Sena. Niko bimeze? Yego. None wana Nyamwiza ko mutazamukorabora nk'abantu bo mu Mibunda bona. Ntitwokorabora kuko yaciye henshi. Afite imico yage yakura mu nzira nyinshi itari myiza. Ayekuye hehe na hehe. Yaciye Rwanda, yaciye Bugande, yaciye naho yazerere tiwo. Ukuvuga ngo none wowe ntabwo waje n'izina ry'umunyamakuru mugenzi wawe? Oya, ye naje mu izina ry'ubukwe bw'imuhira. Mukwe bw'abanyamibunda. Ubukwe bw'abanyamibunda. Hari no kuba abanyamibunda, hakaba no kuba abaturanyi. Nukuvuga ngo kwa data Kagunju no kwa Mashavara mu nkango bari abaturanyi basabiranye bashingiranye. Nukuvuga ngo hano iyo tuje mu basegege tuba tuje kwa data bukwe, tuba tuje kwa bamanyana yacu cyane cyane muri nozo y'abahakwa. Nukuvuga ngo tuba twisanga. Hari amwabanaga n'abasegege benshi? Izo ko Banyamwiza ingaba kwankanika. Bari benshi. No kuvuga ngo hari umuhana w'iwacu wauva ukaja kuba basegege. Uko mwigeze kuvuga ibitandukanye wa munsi kuri amuva mu muhana umwe ko mutabitubwiye? Hariya hariya ni kuri social media. Tuba twarahuye n'abarango n'abayi neza, sinzi yakomotse, sinzi yo yanyuze, n'abanyindondo bagize ibibazo byo guhunga ibijumba. Ariko kandi turishimye, turi mu bukwe nabona aba bantu bose barasa neza barishimye. Yes. N'ubukwe bwiza kandi na Bibiri iravuga ngo ubukwe bwubahe na bose. Ubukwe ubonye gute? Niyo ngishika ko ndabona amasahani hariya nimba ari kirimo nimba kako ndabona ari amakarita asigaye. Watayenda ubukwe amasahani twayogesha. Natashe ku bukwe bwo kwa Mwene Bidinego. Okay, twishimye cyane. Ubundi gwacuje ubukwe ni Bidinego. Ni Bidinego. Ariko Nyamwiza ngo afite abatumirwa benshi. Oya, Nyamwiza n'umwana. Uvuze Nyamwiza muwamuzwi kandi ufite abafana. Oya ye. Buriya baza baca umugani ngo nta gitugu gisuma ngo nta gitugu gisumba gikura ngo gisumba ijosi. Nyamwiza nta Nyamwiza uruta Bidinego. Birumvikana nta mwana wawe se. Abo twaje kandi umwana wanashatse no Bidinego so Nyamwiza. Ifo kumenya ko uwacuje ubukwe n'umuryango wa Bidinego. Ubukwe si ubwa Nyamwiza. Gusa nyine urungano rwa Nyamwiza boza. Ariko nkatwe abafana biwe boza. Ngabafana boza. Ariko nkatwe imyaka yacu nditwozanwa na Nyamwiza twazanywe na Bidinego twebwe. Hano hari uwavuga ko yazanywe neza na Nyamwiza. Yego. Ariko ndabona abantu bose basa neza bamerewe neza nta kibazo. Biragaragara yuko abantu bishimiye ibirori kandi nabonye umuntu wava Kitengera. Naza turamutse. Sasa afite amanyanga. Yashatswe mu Mibunda atashaka kutwegera. My friend, uzasubira kundonda. N'undi bamubonye nazaramukanye. Ngwino hano. Akira hano gutire niba waje kubera ko washatswe mu Mibunda cyangwa washatswe. Ya, ta kibazo ari mu binda yakora ni jokes ariko turashima Imana. Kubyara ni kimwe no kurera ukabona igihe cyo gushingira no gushima Imana. Oya abanyamibunda mwakoze cyane kuza gutaha ibirori. Ndabona abanyamibunda nabo ntari imperutse bose ko ndababona ngaha baje. Niby'agaciro kurera. Ese Scott mbakomoka he? Scott iwanyu ni he? Ariko arahazi. Iwanyu ni he? Iwacu ni kumugete turahazi. Hantu habifura byinshi. Kumugete habifura byinshi, habimbeho nyinshi. Habibira byinshi. Ko batarari. Ese Scott igiti cy'umugete urakizi? Ndakizi. Iwanyu habaga byinshi kugira ngo bayitire kumugete. Ubundi kumugete. Kumugete yaswe ibintu bibiri.
habaga Seraza wa mbere witwaga Tararingi. Tararingi niyo yaraba. Tararingi niho iwawe kuri Mugenzi. Ikindi habaga Pasteur Ndatangwa wagiraga order. Ndatangwa mwavuganye ngo ni saa 5 ta saa 5 ni minota 5. Saa 5 ni saa 5. Nukuvuga ngo kuri we ukuri kwari ukuri apana kujya kwiga ikongomani ngo urumva mwavuze saa 4 ngo ze saa 6 no. Twavuze ngo saa 5 turatangira iyo saa 5 agomba gusanga Ndatangwa yashitse kandi yashika agatangira. Yo yaba ari wenyine ngo yigeze gutangira inama abandi ba pastor ngo baje kuhikoza arabwira ati twavuganye saa 3 ngo shike ndasenga soma ordre du jour mburo tudiskita inama ndakurotera mugende muri ndi nyanzuro niwe wa mbere yego reka tubashimire rero mwebwe mwese abanyamibunda mwatashe ubukwe bwo mu mibunda yego n'abanyendondo baje kubashigikira abanyendondo mu bibogobogo n'ahandi yego nagize neza sawa no mu Kanono iwanyu mu Kanono sha Scott rero urumva buno bukwe bwari bufite ibintu byiza kandi kindi harimo ibyo byinshi harimo n'abambwiye ukuva yatangira kuja mu kwa diaspora ngo nibwo ngo bariye ngo abantu bagatana amata ku ruhara dusha twishima ariko vraiment dotega bari uyu mukobwa ni uwacu ibintu byari byiza ku rwego rwo hejuru abongera of course nta bandi bantu bagira imirimo myiza asibza abongera nibo bagira imirimo myiza cyane none we babibonye gute oya byageze neza harimo abantu benshi kandi bakeye mugani wawe n'ibiryo byari bihari twanyweye amata twari imbuto byinshi ibintu byari bimeze neza muri rusange byari bimeze neza ya rero uyu ni umunsi w'ubukwe bwa musaza wa Nyamwiza watwaye mushiki wacu ni ubukwe urebye bwari bufite abantu benshi bwari burimo mbese ni ubukwe bwari buteguye neza ntaco twobushinja ntaco twobunenga harimo abasitari benshi cyane ariko bayobowe na Scott ndetse nushaka unagaragaza bano bantu via aba bantu ukuntu bari benshi n'ukuntu ibintu byari bisa neza Bishop arashaka imodoka yiwe ariko vraiment ni ibintu byari byiza ntabwo turi butinde gusa kwarukuramutsa abantu bo kuri uyu mugabo tunababwira Birasa TV oya tunaje nta kibazo kuko tugomba gushikirana twaje gushigikirana nta kindi nta mutima mubi ya social media oya ye uno mukobwa ni mushiki wacu ni mushiki wacu nawe nta kibazo umukuru wango ye nyine none se ko ndagira ngo mubyumve neza uno mukobwa ni mushiki wacu n'umwongera mwene wacu aho kuba rero nabujemo n'ukubera umuryango nta kindi nabikoreye umuryango nta kindi ntabwo Nyamwiza ntiwaza kwera iwe Nyamwiza ninde Nyamwiza amasimba reka mashi jewe naje mu bukwe bwa mushiki wacu akogireka naje mu bukwe bwa mushiki wacu utwawe na musaza wa Nyamwiza ntacyo bitwaye yataza kuba ari Nyamwiza yataza kuba ari mwene wanyu kubwa Nyamwiza ntiwari kuza nari kuza kubera ko ni mushiki wacu nawe bakuze kuyataha cyane oya je noneho yewe nagize gutya nakikubeshe ni kubwa Nyamwiza zamazimbira ngo ibyo ukorera abandi nawe nibyo bazo gukorera ngenda ngura ikoti ndaza sinza nambara amakoti naguze ikoti kubera buno bukwe kandi twavuganye naho nariguze ngo niva mu bukwe barasubiza make ndibaheze Scott biravugwa yuko afite umubano wihariye na Nyamwiza ngo ntiyagomba gusiba buno ikoze wa Nyamwiza ntiyoreka Bebura muzi nyiri ura muhungu yarakabaza ngo ni umuki uyu muhungu ni umuki wakoze uko oya uyu muhungu gusa nje natwaje gushikira Nyamwiza ni mugenzi wacu dukora umurimo umwe tugomba gushikirana kuko naje nogira igikorwa ejo nawe akaza akanshigikira n'uyu ivyo ari kwikora yaje gushikira Nyamwiza jewe sinaje gushikira Nyamwiza naje kuri side yacu cyane yicaye mu basegeye se njewe uramuzi ndatanga mwereke nimero dore nimero yiwe reka nkwereke betse gazi nyereke reka nkwereke zinyereke singi nimero yarambwiye ati ineza ukagira imana we uzanzire mu bukwe singi nimero yiwe none singi
MC kwari kukuramutsa gusa no gutebya reka twigendere hano turi mumva hano turi kumwe na Sava kandi mu bisanzwe ngo yashwanye na Nyamwiza ariko kandi bikaba bivugwa yuko waje muri ubu bukwe kubera Nyamwiza bebe wakoze ubukwe uramuzi bebe uramuzi wakoze ubukwe bebe ni inshuti yanjye ni uzunyogosha ni uzikogosha yagaza nyogosha kera kandi ari Rwanda aya yagaza nyogosha kera ariko yaje kunsigira undi none ko bivugwa yuko watashe buno bukwe kubera Nyamwiza ni rafiki yangu ni rafiki yangu kandi undi warakoze ikiganiro mwashwanye oya ni abantu babibyumvishije ko ariko nakamanyeri nyine nari ncishije babonye abanyamakuru mwaje niyonka kabisa bigaragaza ko mufite gushigikirana kwinshi cyane dufite urukundo muri twe ta satani nuko ari mwe abo hanze muza mudutera satani ariko ubwacu tumeze neza cyane none ubukwe bubonye gute buraryoshe gusa nagize ikibazo kimwe nahuriye n'umuntu ntazanshaka guhuza nawe kabuye nabonye kabuye biroroshe n'umugurira soda muzahuza n'umugurira soda muzahuza mugurire ejo bundi YouTube nimba ari ukuntu yabigenje ukamugenda ukamugurira soda iremere atoke nuko yese abamugisha cyane muri makubukwe bwa ufite ingufu nyinshi cyane bo burasa n'ubwawe ugiye gukora aya jese ubwo nyine nyuma y'indi myaka 10 cyangwa 20 ndabatumiye mwese kandi biravuga yuko mu banyamakuru bahari ubu nyine ari we next time bafite ubukwe harundi se abukoze ndabizi tawenda abukoze ariko ngira ngo ni naje utarashaka Nyamwiza waje gukora iki hano Nyamwiza se niwe wabukoze nawe kandi avuga arakora Nyamwiza iwe singarire se twese turabasiba musaza wiwe naje mu bukwe bwa bebe ninde cyane ntago muzi nokuri ndamuzi yitwa bebe n'umufaferi n'umusama sawa nuko tubabarire cyane mu by'ukuri turabihanganisha